Mali ugao, Nemanja Velicki. Sudija u ringu, Sreten Jabučanin. Kraj prve runde, slobodan. Druga runda.
Tehnički nokaut u drugoj rundi. Pobednik meča Željko Kovačević. Prva runda. Crveni ugao, Slađan Dragišić. Plavi ugao, Ognjen Rauković. Sudija u ringu, Sreten Jabučanin.
prve runde. Druga runda. U drugoj rundi pobednik meča Slađan Dragišić. U glavnoj kategoriji u 4 runde sastaće se Petar Perić i Negovan Ristić.
Negovan Ristić. Petar Perić, pardon. Prva runda. Kraj prve runde. Druga runda.
Četvrta runda.